chieng'. Jatend piny William Ruto wacho ni ruodhi duto moseyudo tiegruok ibiro chwal e rang'iny mamalo chakre tarik 1 dwe mar auchiel kendo gibiro chako tiyo e yor lony manyasani. Ruto ne loso e kar yot mar Ebwore Nairobi e kinde maten migawo mar arita ne chwalo ne lipot mar jukwaa la usalama, lipot moyango ni moko kuom gigo mathiro chenro mag arita pacho ka gin kaka timbe njore kod kweth njore mabwogo ngima oganda kendo matiyo ahinya e chwalo lwenje kinde siasa, kuo jamni, yedhe mamero ji kod medruok kwan lwenje mag kit chwech. Jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen noyango ni gibiro keto okenge makare mag duoko arita e pacho ka mangima, paro mosir kod jalup jatend piny Kithure Kindiki. Most of these chiefs are in the forefront. Wanapigana na pombe, mtu ya pombe anawapeleka kotini. Saa zingine wanapigwa na goons wakienda kupigana na pombe. Kuna hata chief alituambia huko Butere alipigwa huko kwa River Nzoia huko aking'ang'ana na pombe. Kuna wengine wanaumia wakiwa kwa kupigana na banditry. Your Excellency, we need to improve the compensation that comes to all the chiefs and assistant chiefs who serve in line of duty, and they mean to be compensated in good time. Please, I respectfully request you to accommodate the requests of these our brothers and sisters to the farthest extent possible, because through these people we can expedite. By empowering these people and this cadre, we can fasten and expedite the transformation of Kenya. Nyinyi katika mashinani sehemu zote za taifa letu la Kenya mulijitokeza na mkasema wazi wazi, wananchi wao wakasema wazi wazi ya kwamba haya ndio mambo tunataka yatatuliwe, ndio tuweze kuwa na usalama, ndio tuweze kama taifa tuendeshe mambo ambayo yanatuhusu ya maendeleo, ya masomo, ya kilimo na sehemu zile zingine zote ambazo tunataka kushughulika nayo. Hayawezi kwenda mbele kama hatuna usalama wa kutosha.